Revelation ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯦꯃꯦꯖꯤꯡ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ Revelation 11ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2ꯅꯤ, ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔꯅ 24 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ꯫ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯩꯅꯤꯡꯍꯥ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ Revelation 11 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯕꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, ꯑꯥꯃꯦꯟ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Revelation 11:9-11. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3.5. They shall not suffer their bodies to be put in graves. Hadi mi mayam tonga lon mayam pithipda leiba chat khudimungna lon ngamo mipum khudimna makhoi ki asib hakchang ase sei numit humni makhai makhoi ki asa asibadu ugani makhoi ki masasing ado mongphamda su phumloi hai. Verse 10. That dwell upon the earth shall rejoice over them. Pithibida leiba misina makhoi ki asib masasing ase ubada haraugani. Make merry makoina nungaigani, shall send gifts one to another, mi amaga kudon pot pinagani, because these two prophets tormented them that dwell on the earth. Maramdi hairiba maishaw ani asina prithibida leiba mission asibu otki hai. Verse 11. After 3.5 numit humni tangkhaigi matungda the spirit of life from God enter into them. Ishordagi lakpa ahingbagi thawai aduna makhoi da sangani. They stood upon their feet, makhoi gi makhong lepe haidu maisha wani duda, and great fear fell upon them. We saw them makhoi bu ukiba mishing aduna yamna akiba phawra me hai. Sinausa masigi verse asina takibse aikuna Revelation 11 asina French Revolution da kari thokiba France na Christianity amasung atopa religion singe mayakta moroin Christianity singi mayakta haukiba lansing makoina mi hatkiba missing adugi maramda makoina hairibni sida aikoi yengmanase aduna French Revolution asida kwaidi tamthiba aduga Christian singda tawbiba kwaidi chumdaba mathad ado utke masi ningsingngai oi masi aikoina atopa lam aduga any period amada mahang tawkibase maki phataba Christian thingbu otpa asi akoina uba phangde haina E. Henderson na symbol and satire in French Revolution haidiba asida mahana mayek shaina eli nakoina scream da amasung full detail do nakoina description da yengbiu habani masina haidibase aduga numi humni 3.5 masi Bible gi matung ladi akoina mamang su yam haigre aing huji mo ko tororoi Ezekiel 4:6 number 14:34 gi matung ina Nong mase say amagamani aduna numi humni makai habdi say makai habni masigi peros November 1793 dagi na June 1797 masigi matam asibu khanai masi haidiba matam asida France da akhona French Revolution da France ta palba misina makogi ningthosna kari decree thoki have the November 23 1793 dai masida ko the convention decreed the abolition of religion makogi assembly na religion khudimok loi muthale haina makoina yathang piki masina maram oidna hairiba yathang asida Bible muthatpa aduga any Christianity chatpa missing asibu hatpa tupa asina singbagi thaba adu tawkhirami sinausa masigi matamdani makoina achoki mating masigi moi assembly pass ba matungda achoki mating mi je hatki aduna morogdina makoigi Friends have them upon Masida Asi Bakshang Singase, Pumbinaba mi Paul Lakide, Aduni Equina Sai, Equina burst 9 the Equina, Sai Pad, Equina Kangipse, Pitip the labor long tongue and Tongambalan, Jatisna, Mokoi Siva Sang and Mihuni, Lakini, Mokoi from the Pumuhe, Mokoi Siva, Mokoi Pumbunaba, Paul Lakide, hey. Aduki Matungdam, Gadita we have the Sahi Ohumakai Matunda. Haibane say makai matungda makoina kaitoi habse akoina makhanda yengmnase aduna June 17 1997 da just over say makai lorba matungda mokoi assembly na
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯍꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯀꯟꯗꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯟꯗ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯇꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯚꯣꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯅ 1970ꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯃꯨꯠꯊꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯃꯨꯠꯊꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯨꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯊꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯊꯦꯗ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯣ ꯗꯣꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯡꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯚꯣꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯁꯤꯃꯛ ꯊꯨꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 11ꯒꯤ 12 13 ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯁꯦ and they heard a great voice from heaven saying to them ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯒꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯔꯁ 9 to 11ꯗ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯃꯥꯏꯁꯧ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯜ ꯇꯦꯁꯇꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯦꯁꯇꯃꯦꯟ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯃꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯈꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯡꯀꯠꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯁꯤꯕꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯉꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 11 12 ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ they heard a great voice from heaven saying to them come a fighter sida lao sargada karo haiba khonjen ama tai they ascended up to heaven in a cloud laichin amana makoi ase sargada pukhalami habni makoi hache masina represent hoje bible bani their enemies beheld them makoi yengna mana masi urami hai 13 and the same hour there was a great earthquake hariba pungpam asimaktada achauba earthquake ama lairami then part of the city fell sahar adugi tara suba saruk adu kintharami in the earthquake were slain of men 7,000 milising taret halami hariba jwar habaduda and the remnant were afraid aduga lemhoriba hingoriba mising adu asuki matikirami and gave glory to the God of heaven sargagi ishora makoina matik mangan pi habni aduna French Revolution loiraba matungda ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1797 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗ ꯎꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ they ascended up to heaven ꯁꯔꯒꯗ ꯄꯨꯈꯠꯀꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯕꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯁꯔꯒ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯔꯒ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯣꯜꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ 1797ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ 1804ꯗ British Bible Society ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯔꯦ 1816ꯗ American Bible Society ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ 1804ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ 50 ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯈꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1942ꯗꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ 1050 ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ 1940 41 42 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯁꯨ 1942ꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯃꯥꯔꯆ 1942 ꯐꯥꯎꯕꯗ 8,861,600,000 ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯩ ꯃꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯒ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯐꯨꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ moreover the extraordinary circulation of the scripture began during the French Revolutionꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯧꯔꯝꯃꯦꯕ
ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯅꯔꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯃꯨꯊꯠꯄ बाइबल पाबा मिसिंबु हाटपा तुपा तौबदो अदुगी मतुंगदि मखोइगी मसिगी इफेक्ट मसिगी तमथीबा इफेक्ट से मसिनी अखोइन ममांगदो साइक्रे बाइबल असिदा कनागो मीना बाइबल बु हालकदी मखोइना हाटकिने हबदो मखोइना बाइबल मांगनबगी फॉलो इन मखोइ मसिंदा फ्रेंड्स दा ब्लडेस क्वालिटी तमथीबा अदु सरकारना फावल शासन तौबो ngमदबा पेरोड अमा अदु लाखि हेमनी अदुगो मसिदा हाय अर्थक्वेक अचौबम थोइ है असेंगबदी मसिगी अर्थक्वेक से अखोइना नेचुरल डिजास्टर अदु नते मसिगी अर्थक्वेक ने रिफरेंस तौरिजे फ्रेंच रिवोल्यूशन बुखने 1718 ना 98 चे मसिगी मतम मसिगी फ्रेंच रिवोल्यूशन की मतम असिबु अचौबा अर्थक्वेक हैना मसिबु पॉलिटिकल अर्थक्वेक नि हैना खंगने मसि यंगबियो नखोइना डिटेल लेरे अखोइना फेडरिक सी खेजे लंदन कैम्ब्रिज मखोइना फोंगबा लाइरिसिंग असिदा मसिगी मरमदा फजने इरे डिटेल दे नोइन पाबिरो मसि अर्थक्वेक नि हैबसे अदुना French Revolution was one of the momentous event in the history not only of France. France kaktanatana prithibida yamna singthaniya oba adugumba thodo amneba but of Europe even the whole world hai leroi from the evening masida lare aduga akibal elation hai the minds of men were shaken as the yawning of the ground during the fury of an earthquake ki matamda yamna thamthiba earthquake ki matamda अखोई थमोई तंग हनबा अदुगुमना मीसिंगी पुंगनिंग से मसिबु निखलमी हैबनी अदुगा मसिदा पनखरे शहर हैबनी शहर अमा हैबनी मसिदा पल्लिबा शहर से केनो फ्रेंच रिवोल्यूशन दा पल्लिबा शहर जे पापेन रोमान पावर अदुबु खने 10 पार्ट ऑफ द सिटी हैबना मसिगी रोमान पावर असिगी तारा सुबा सिटी सरुक हायरगना मसि फ्रेंच बु खने मसिनि सिनाउसा मसिगी मतुंग दगिदी अखोइना खंगे मिशनरी मूवमेंट पृथ्वी मफमसिंदा ईश्वरगी वपाउ संदोकपा सिनसिंबगी इहौसे मसि मथंग मथम हौख्रबनी अदुना 10 पार्ट ऑफ द यूरोप हाइबदि फ्रांस असिदा अखोइना मथंग मथंग मसि आर्टक्वेकनी सिंबॉलिकनी हाइबसे अखोइना मथंग द काउगुमसे अदुगा सिदा है इन द आर्टक्वेक वर स्लेन ऑफ मैन 7,000 अदुना ngasiगी earthquake habsina represent tawba tarabadi ekona French revolution tawba tare masida mi lising tare hale habse masigi maramda ekoi yengche masida mi lising tare hale habigi atadi makogi title mi lising tare tumbase mingonda piba title sing ase makoina mangali habni masi yengi June 19 1719 da hereditary nobility is forever abolished haidi mama padi thangtaraba ekoi अखोइना नोबिलिटी अखोइना चिंग लैम्बा अखोइगी माइगी मिंगथोन अखोइ निंगथौ सागैनी सिगी सागैनी अचौबा थांगनी अनेम्बा थांग हैबा असिना चिंगबा लोय मुथतकरे इन कंसिक्वेंस मसिगी फॉलोना द टाइटल्स ऑफ प्रिंस डूक काउंट मार्क्विस बिस्कॉन बिटेम बारोन नाइट अदुना मखोइगी फमनाइबा सिंगदा पीबा मखोइगी मिंगथोन मखैसे लोयनमक अदुगा टाइटल सिंग असे लोयना लौथोखिरमी हैबनी कनामता पीबा यारमदे हाइना से सर Robert Anderson Constitution and Selected Document 33 da asumna piri asumai tawdana France na war tawkare mai revolution 17 19 1998 da asumai tawdana title makhai je loina muthat ki habisni adugi matung da hai the remnant were afflicted and give glory to the God of heaven lemhauri ba mishing aduna makhoi kirami aduga ishor da thagalami hai lemhauri ba French revolution ni matam da hingauri ba mishing aduna makhoi kirami habni मखोइना किरिसे करिगनो बाइबल दा क्रिश्चियन दा असुमाइना तौबसे क्रिश्चियनिटी दा असुमाइना मांगनबसे मसिना मखोइ मसादा मांगनबनी हैबदो खंगे अदुगा मखोइना ईश्वर थागलिसे करिगनो हाइबदा मखोइना तौबो फत्तबा मखोइदा अकीबा फावबदो अदुना मरम ओइदुना थागतबनी एखोइ चरोइबा मतमदा नोरोक चालिबा मेकुम खुदुमना मखोइना सरो मखोइना फंगम तौबदो फंगदिंगे ममांदा मखोइना थबाग येदुना मखोइना ईश्वर लाले अदुगा ईश्वर थागत पाइबसे मेकुम खुदुम इखोइना पीगनी हाइबसे मसिने मसिदा इखोइना फजना इरी मसि मखोइना पुंगनंगदेगी थौबा नथे मखोइ मदुना ईश्वरगी असावबा अदुना मरम ओइतुना मखोइ थागतपदो उल्लिबनी हाइबसनी अदुगा 1948 तगी इखोइना ले प्रोफेसर लेरो ई फ्रॉम द माना फ्रेंच रेवोल्यूशन 11 से फ्रेंच रिवोल्यूशन द थुंगरा हाइबदुगी माना हिस्ट्री मागी रिसर्च तौबो मतमदको मसि चप चाना थुंगी हैना फंखे अदुगा जेन बोलेमियर अद वेटरन फ्रेंच एडिटर ने पेरिस दा फ्रांस की पेरिस दा लेबा अमनसु माना रिसर्च तौबो मतमदा फ्रेंच रिवोल्यूशन हाइबसिना चप चाना रेवोल्यूशन 11 जे एक्जेक्टली फुलफिल तौरे हाइना महांगना
ꯐꯣꯡꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯑꯦꯕꯣꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯍꯟꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯨꯡꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ 1940ꯗꯀꯣ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 11ꯒꯤ 14 to 17 ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ The second woe is past, and behold, the third woe come quickly. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ 7 trumpetꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 5th ꯀ 6th ꯀꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 9ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒ ꯑꯣꯇꯣꯃꯥꯟ ꯑꯦꯝꯄꯥꯌꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 7th trumpet ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯋꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ and the seventh angel sounded 7th ꯁꯔꯒꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯈꯤ there were great voices in heaven ꯁꯔꯒꯗ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯈꯤ saying ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ the kingdom of this world are become the kingdom of our Lord ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ and of his Christ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ he shall reign forever and ever ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ verse 16ꯗ the 4 and 20 elders which sat before God on their seats ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯜ 24ꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯑꯍꯟ 24 ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯗꯣ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯤ Hi, verse 17 saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty. Ngamba Ishwar nangda koi thakatpa piri, which was, and which are to come, haukiba, oiba, hujishu oiriba, tungdasu lakadaba, because thou hast taken to thee thy great power, nangi akanba sakti aduna hangna lawjare, has ran, adu pal khare hai. Masida ikhwan khare yengmanase, ahum subabu, 7 trumpet ase, kwaidagi tamthiba, akibagi masangni harise karigno, koi yengsi, karamna, ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯝꯄꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯃꯤꯡ ꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯇꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯃꯤꯡ ꯏꯗꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯃꯤꯡ ꯏꯔꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯣꯛ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯐꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯁꯟꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ October 22 1844ꯗꯒꯤ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ 8:14ꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯏꯄꯥꯗꯒꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯒꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯕꯜꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅ ꯄꯦꯔꯦꯕꯜ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯄꯥꯗꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Matthew 22:1-14ꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ 7 trumpetꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯐꯪꯒꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯕ
aduna Krista gining tholabakta ahingba gi like ta ekhoi ming chandaba tarde ekhoi like bakse yamna thiningai masang ne aduna seven trumpets yamna tamthiba kiningai masang habse nang ai Christian oi haina chumna tegi maming tegi Christian oi haina chapegi matam oidre hojik Bible na takpiri bu khudima Bible mi na takpiri bu khudima Bible gi matung inara Bible gi matung inna natabra habdo ekhon hoji check to ba cross to ba do matam oire ai hai ba singa situation of na khoina check to bi Bible degi ra Bible degi natabra habse any pastor any mission ngang bu khudima se hoji ekhona thidoga achumba dugi matungna khangraba achumba dugi matungna ekhona chakadamni achumba khanga indaba taradi nang aichu wabi gi masak oigini habse masini aroiba verse sing parase verse 18 19 and the nations were angry thy road is come prithivida leiba jasing ase saure maram aduna na ki asawbla e the time of the death asiba missing matam that they should be just makoi bu wen ga dabagi matam ado lakre and that thou should give reward unto thy servant the prophet nangi mai show nangi manai mai chow sing the manapi begi matam lakre and to the stand dharma se mission ado them that fear thy name shonang iba na haiba in the mission ado small and great should a big parts of kudimo should destroy them which destroyed art prithvi asiba mahan taliba makoi do mahan begi matam ado loik lakle ham prithvi mahan taliba pap satan na prithvi mangan bani magi matung inba mana haibagi matung na saliba sing asina prithvi mangan bani papisina mangan bani makoi mangan bagi matam ado lakre verse 19 and the temple of God was open in heaven sargada ishogi laisang ado hangtokla mi hai manna yengbi verse 19 de chinawsang there was sin in his temple the ark of his testament maki laisang aduda maki ark of maki wareb na bagi upu do urame hai warem na bagi upu adugi manungda kari yawi sinawsang khangbra 10 commandment hauji mi sing hairi Christian sing 10 commandment in bagi darkar laitre hai maduko masi sargada revelation 11 gi 19 haije maduda John magi maming do urami 10 commandment do magi ago covenant haibasi cry de lay ishogi mercy set ki makha de lay bini hauji hojik lay ribini and there were lightnings and voices thundering and an earthquake and great hail maduda yaura harba nongkhauba nomamit phakpa aduga len taba asine singba lai masigi senjemon akoina Exodus 19 da 10 commandment Mount Sinai da piba matamda kari dawi earthquake lightning hariba sin ase chamana na masigi drisya je ubne shoi 10 commandment ubu matamda masida ju hariba drisya duma uri haibase akoina yengse prithibida laiba mi sing saure hai karigidamo prithibida laiba mi sing chawno hingsa crime violence nupi singi mathakta sathaba crime natural and disaster asina singma che huji COVID-19 aikoina kangai second wave lakre first wave tegi masi 2025 ku sakani ai mathangda yaragadi masi maramda video khar samjar ke sakani masi plan kairoba mipung gudimo namaidina mi khurumningai gidamo masi plan aduna herkalakani mayolen hingsa hingkalai masi papi na ohelakuni masi maram badana pitida laiba khudimokse saure habni aduga the time of the death they should be judged aduga asiba mission adugi wayan begi matam ado lakre hamni asiba mission kanana wayan gini ishogi dharma sema mission 1 Corinthians 6:2 Revelation 20:4 da sargadu sing aduga norok sakada mission kanana wayan gini asengba sargada chaliba mission aduna yengani masi karamba matanda millennium gi manungda hanko kristana prabhu ji sukina tang panda lagani aduga sahi lising ama ki matam maki sen singa dharma sema mission aduga paminagani hai matam the book of life book of death kaigino mission norok ta chaliba kharamna sargada laiba masi gi maram loina detail oina nainagani aduga phattaba mission norok ta chakadaba mission phangada dandi do mokoina ongini madugi matam maduda ikoni yengani habni aduga reward unto thy servant the prophet and to the saint nakina nai mai chosing amsu nak mission de mana pebigi matam ado koni Matthew 26:27 Revelation 20-14 Matthew 25:34 masida na koina pabiro masi yengba matamda aikoina tawmi adugi matung mana phangani aikoi Christian oiba aikoina tawkiba apamukse masi aikoina sargada sapatardi masi mana phangani hamni aduga mathangda them which destroy the earth prithvi asibu manghaliba missing ase kana 2 Peter 3:7 Revelation 20:9 masigi matungna de prithvi manghaliba miche kanano satan aduga phattaba missing maki matung inba missing na prithvi ase mangan bani haiba satan amsu maki matung indana chaliba missing ase masi mangan bigi matam ado aikoina haukhre haibase masini isinausan aduna aikoi
masi aikoina matam khuding da aikoina kaugum si chinausa Bible na haiba khuding mak che hoji jamna exactly oina aikoina fulfill oikramni haibase masini aduga sargada aikoina masi manamdadi ai mungang roige aikoina makata na amu chatlasi roiba silaira aikoina sidam khatang yengse. The temple of God was open in heaven. Sargada aikoina isogi laisang hangtoki aduga out of his testament we. Aduna what is it masin ta je kaino akana 1844 da yini 1894 da yi aikoina sargada magi temple ado hangdokre maramdi aikoina masi most holy place aikoina out of testament lairiba matam aikoina out of covenant mercy ki makhada lairibudo adu hangtokre maramdi wayan bigi thabak se masida chali habni snausa aduna asiba missing wayan chathari aduga aikoina ahing missing wayan chakani masida adudi ten commandment ase hojik lairi masida morwaina sanctuary of the ishorgi sanctuary aduga ishorgi law morwaina aseng sabat ase masigi 1844 gi matung dagi di mamang dagi aseng sabat khangam de adugi matung dagi mission pabo dagi nainaba dagi sabat ki asum baje hoji pawbo lai sabat che hoji pawba 7 day sabat che aikoina hoji pawbo ngakadamni habse masidagi peti mamang khujingda ishorgi people oiba mission ishorgi paw se sandoktuna lakdibani habse aikoina matam khuding isnaw khangari aduga thandring lightning asina singbasing asiju karigi mari lenai haiba matam ishorgi athang piba ten commandment na je masi uba khudingda ishorgi singasan uba matam da masigi sin ase adum laigini habse sini aduna tabiriba mayam khudingda ishona bopi bosinu nokoina akupa moron gidama full detail gidama aigi sermon description da yengbiyo the masi aduga nokoina yagde great controversy aiba lairi asida Bible and the French Revolution aiba padana fara di masigi full detail aduna nokoina khangma ngamani great controversy se nokoina Google degi koina download toroga paabsu yagani tabiriba khudingda ishona bopi bosinu pratana thakse sagada lebe pa yam daga sire koina ngasi revelation gani sub sarukta aikoina French Revolution se revolution 11 da chap chana tong hebje aikoina khangkre aduga pa aikoina hojik lairiba tanik tanik pa matam ahingba aikoigi misingi bichar chathaningai matam oire kanana sasinaba kristano kanana asengba kristano haibase mek chena khangadaba matam adu lae aduna aikoi pa nana Bible na haiba adugi matuna satuna nana adugi induna aikoju ahingba lifetime ming isan mission wahanbiu tabiriba khuding wakta sunana bor pinne Prabhu Jesu ngi kurum jare amen.